tatang. Yamamok tinobyak ni Christine. Naimbag nga orasyo, tata. Ay, kastamay, balasang ka. Kaano pa yan nagayan ayat kayaw? Nabayagan na tatang. Hindi pala napanatawin. Aya, sa italayam amom kanyak to'y nobyam anak kaw. Ay, mabayin pa'y ngamin ngagpakita ni Christine kada kayo tatang. Saan pa'y nakasagana idi? Gamita, mabalinain. Mabayin ka no ngamin kada kayo tatang. Yes, taya. Ay na, awan tirong mga pagbaynam balasang kaw ta nanumo kami laeng. Oray matda kami, tata. Nanomo kami lang. Napubre kami. Ay kat agpapada tayo balasang kaw. Isuadi ka agbabain. Irwam maun ti bagim di ti balay. Kahit kanaw ti planom apanangi kasari ti nobyam rikaw. Jakpaya mo tatang. Kan jakpay sigurado no ikasar ko ano saan? Nay, apay ngay. Kat madlaw may tanasingpot ni Christine. Nagagat pa'y. Nalaing pa'y gayam ng aglutaw. No ugali, awan makunakan ko na. Talaga na singpet kan nagagat tatang. Iso na lang ta. Ta, Saan na napintas tatang? anya, ay nagloko kan. Inaram mo pa lang araw no kasta ti ibagbagam. Nagpintas to pa ginagan na Christine. Ginagan na lang Kinapuno na. Siyak ti agmadmadi amang niyam amo ka na kayo ta mabainak. Apay, ibain mo di nobyam. Apay nga ron nga inaram mo no kastamot lagayam. Saan kumot nga inaram ka tatang? Anya, di, kasano nga ron anadan kayo ti relasyon no di mo inaram. Isa o tinangaram kan ka, kasta. Kwa? Kaslakas tan sa tatang. Ta nabartek kami nga minidi kat nailawaan kami. Ang ti malagip ko. Kasla sinulisog nak idinabartek kami. Kasinsin ngamin ti barkadak. Isa nagsasango kami idi anaginom. Anya, So nga alanganan nakpay kan kwa na tatang. Jakpay sure no ikasar ko ano saan. ay no kastamot lang nga alanganin ka. Nasaysaya at no agsina kayaw. Ta narigat mo't ano mangnamnamay ti awan. Kan amangan no masikugaan kasi may. Kasla maikawa akmat no sinaakon tatang. Taadamat na nagkaduan may. Sa bagay, nalakala nga ayatem ni Christine ta nagagayt kan nasingpayt. Masursurom to nga ayaten Kabagays, nagapuak ije balayo. At damot babae anadanon ko ijay. Nubya ka no ni Rico. Ay wain ka ba guys? Nang isang part iti asawaan na. Ang dinapay mo't kayat nga ikasar. Anya, apay kanungay. Inyawid na nga ron. Alangan nga agdenadan adida pa'y nagkasar. Jakman amaw iti dadya ka anakam ka ba guys? Saan kanupay nga min asyur? Saan asyur nga? Saan asyur ano? Labna wano saan? Taga po kanulang iti arak isa nagkinaawatan da. Anya, nadlaw ko ang nagagat. Tagdaldalos ijay balayo itay. Kan naglabapay. Ay wain, talagaan nagagat da jay. Kan nasingpay. Swerte ni Rico, ano da jay tim asawa na? Nalaing pa'y kat ngagluto Ay na di na pa'y laikasar. Anya pa'y lati sa pulon na itiday jay ngay. Jakman namoy ti da jay Rico. Alanganin ka na ta saan anapintas tinobya na. Ay na, an-anwam tanapintas no sadot mat kentang seet. Ugali ti numero 1 akitaan na saan arupa. Ibagam tumanday taken kwa na ka ba guys? Bareng sikat ti denggen na. Nakaam-amwamat iti day di anubiyang pare. Ha? Kwa pare? Kasinsin ti may sa abarkadak. Nakaskas daw lang pare. Naimbag man tak kinayat mo day di. Katsigod mo't apang beauty queen ter armam. Nagpipintas amin nga ex mo. Ha? Pangasim pare. Di nakantyawan.
Tamang ano pumudot tila payag ko kat anya pa tim aramid ko ken ka. Eh, saan mo't pare? Ibagpagak lang mo't. Pungtot ka man na dagosan. Ala, panawan nak dito yun, nawan nasaya at nga ibagam. Papanam, Christine. Inak man isursod dato inangkat ko nga sabwa, Rico. Iso pa iti maganan siya. Anya? Asino ti akin saba? Apay, adan aya am-amom di ti lugar may. Adan, Siyak pa'y matik ko na. Nalaingak nga makipulapul iti tao. Iso nga doon tinamam mo kiti lugaryo. Nga uray di nakinyam-am mo. Siya ko natin nakiamam mo kanya da. Anya? Nay kamutan. Kunak mo't andi ka rumrumor di ti balay. Apay aya nga paritan nak nga rumwar. Maburi nga nga rud matituy. Di kan mapanaglakaw. Kababain no makitkita da ka di tarwar. Uray ko maano di daan mo anobya ka. Apay aya kasta ka matriko. Ibain naksamot ka nagiti kakalugaran kan kakabagyam itoy. Tamanipod adda ta itoy kat hanak ngayon niya maamu kanya da. No adda umay itoy bala kat damdamaganda no asinuak. Ngam ibagbagam lang tinagan ko. Hamumot ibaga nga nubianak. Ha? Ay na, maamuan dan tumot lang Basta di ka rumwar. Basit matlat maganan siyam dita. Di kan agisorsori tila ko masaba. Agtalinad ka lang niti balay. Bayam asyak ti agtrabaho. Kano ngay nga ikasar mo tinubyam, Rico? Jak payamonte. Ikasar mo kit din, tanay. Agdandan na kayon. Sagot ko ti may sa ababoy no agkasar kayon. Ha? Eh, saan kami pa yan nakasagana, ante? Amon mi pa yan ay mbag ti ugali ti tunggal maysa. Ay nari ikaw, no siyak. Makunak anagasat ka kin ni Christine. Tanagagut ken nasingput. Para makita ano saan nga agbaliw, ante. Amangan no italaang na ita. Ta siyempre, nabiit kami pa lang. Isa narigat ti agdarasudos nga agkasar, ta narigat ti mailawan. Apay, anyat gagaram. Apay akaslad da kayat mo nga ibaga kabagays. Ay, kwa? Diyang arod amaw no kasano nga ibagak dahi taoy. Mabainak nga may. Anya day taaya. Ibagam tapno amok. Ada ka di problema. Awan problema, kabagays. Adala kayat kong ay pudnaw. Ang mabainak sa. Mapmapanan ti oras. Ado pa'y ti aramidag kabagays. Ibagamon no anya day ta. Di naktaktakon. Ay, kwa? Adda ngamin inarim ko abalasang iji ilay. Kat inaklunak. Iso nga adan nobyak. Ha? Kaya't yo ay ano mga sawak manan kabagays. Nikat sikat ti agdesisyon iti dayta sana da kamay. No anya ti pakaragsakam nga aramidan, suportaran da ka. Nakaamamwam iti dayta babae ngay. Sigaw da witris iti inuman. Ngam di inaklunak. Imbagak nga gikato ni Jai. Nasingput lakit day. Ay uwan kabagays. Nasingput may ken napintas. Iso na lang ta ubing sa una ya may dilig kanya. Apay manot tawon na aya. 23 lang kabagays. Anya? Ay kat paliiwam pa'y anaimbaga. No talaga mo't ngay ay atin na ka. Tamangan mo't no ti pensyon mula ang ti almanan na kun ka. Saan mo't kadya kasta ni Alicia kabagays? Mariknak mo't nga ay ayatin nak. Ala no siya kawan problema. Tabalo ka mo't. Kan kasapulam mo't ti kadkadwa. Iso ang maawatan ka kabagays. O anya, ready kan Alicia? Agawid ta ni Jabalay ta yamam mo kay ti anak ka. Kwa, kaya't nakngata para kan ka, Fidel? Ay katuan Awan mo't maramidan na no kayat kumanan ti mga sawa. Kaniyam amu kamot lang kadagiti kakabagyak. Nasisingpot matla ka di dagiti kakabagyam, Fidel? Wana, nasisingpot ti pulime. Iso nga awan rumba nga pagdanaga Malaysia. O anya,
Sumurot ka kanya? Kat, wanan a Fidel. Sikat di makaam mo. Nagpintas mo't ang tinsang petyo ang nobya yo tatang. Kasano ang napasungbat yun na dyan? Kan madlaw nga ubing pay. Minor di edad samot tatang. Nay, saan mo't Sika, 23 na. Aya, kaubingan na pala tikas taatawon tatang. Ang kasano akinayat na kayo na dyan? Saan nga amin nga ubing kan napintas? Kat guwapo kan ubing ti kayat da. At dapat lata na kita lalakay ti type da. Kat maysa ni Alicia ka na kita. Wen angam. Ore, saan kayo ng mga asawa? Talakay kayo. Apay, di mo kayat ang mga sawak man, anak ka. Kasapulak mo tikad kadwa, tanay, lakaya kaon. Oh, naimbaga, no saan na kayo alukon na dyan? Ang mga nupagsangitan na kayo lang. Saan? Dakkel, ti panagtalagkaw ka ni Alicia. Di naktulok ko na dyan, tada nagkinarian may. Ni patay lang, ti mamagsina ka na kami. Kababain. Uray ko maano, bakit ti asawaan nyo? Saan mo? Kasla apo ko yung tinobya yo. Di kayo mabain. Sigurado nga na masao ti tao ka na kayo. Oray anyat ibagbagadan Tinapatag, agin inayat kami kanya Alicia. Planok nga rodan nga ikalay sa. Anya? Anya kayo matang tatang. Diyak pala nagkasar, agkasar kayo manan. Pauna undak pa yung Ay kat anyat kukuam ngay. Ikasar mong aminan a Genovia. Sige, pagbigyan ka anak ka. Paunain ka nga agkasar. Basta di mo ibaybayag tanay. Kaya't mintiag simpay tinobya. Ay, awan! Inatiw na kan ni tatang mo, ikaw. Napimpintas ka no ubing nga dayo Genovia nangam Genoviam. Ha? Ay, alisto ka ni tatang mo ngamsikan. Nalalayang sa mga garam ngamsika. Agtar na kayo manmat nana. Nagsasao kayo. Kung amot lang napadas yun tinakinobyo. Awan nga minti mailawan nga agaram kada kayo. Takasano, dahi talag sipsipot itipada yung atao tiyar aramidon nyo. Madama na boyfriend ko hindi angam sininaak ta nagsadumot. Orag bakbakat aklat na balasang ano kas jay ti masawak. Oo, intarayan da kakit di Samot Agad kano nga ti kasarmaw. Di mo ko nangaunaan nakapay ni tatang mo nga kasar. Awan bibiyang nyo. Talaga abilibak ka ni tatang mo. Nagpintas jay jiip na. Adayo mga itarayan na jay nubiam. Ay awan. Naalalibtak gayam ni Fidel ngam sikar ikaw. Masurunak iti da dya bakit dalya. Nalay nga kantyaw kat nabakitan mo't lang aro da balasang. Nasakit nga min tinakam dayjekan ka. Tasabali tinaram mo. Ha? Kursunada na ka nga min dayjay pare. Anya? Ay, oray pa nga ta isuntag may sa babae di ti lubong. Jak tututupan. Bakbakitan. Adayaw ngay naunang siyak. Kung didilaw ang naalas ka no tinobyak, ngam naalalas mo't nga adayaw. Ngam adamat punto na itimbagan akan kasi ka. Agpay sumit alibtak ni tatang mo ngam si ka. Nagpintas namin dyan nobya na. Kaubingan na pagyam. Ay, saka mo't armam kit din ni Dalya. Tagpada kayo iti ugalay. Di ka di mapikpikun pare. Tagpay sumit ti bagbaga. Kan saan la ada kami kinidalya ti mga ibagbagay ti dayta. Adu kami pare. Nagpintas at talaga di nobya ni tatang. Naka-short pant man ang naging indayon hindi po unti mangga di tarubayan. Nagtayag a babae. Nagswertimot ni tatangan. Ta nakajakpat iti kasta kapintas. Reko, mahal. Anyat kit-kitam ita. Itay pala nga dakit kitam dita. Ha? Awan. Panawan nak dito eh.
Kan dinakman awag-awagan iti mahal, Christine. Para lang ka iti babak ng dayta. Bak nang taaya kat saan mo? Nireko mat. Igaraw naman ang kina kay Gina. Panawan nakit di dito yun. Makauma akit kita ang tarupam. Ha? Good morning, Lakay. Nakaluto akon iti pamigatan tayo. Ay, naagsinatan, Christine. Ala, kariring mo pa ilangam kasta ti bagbagam. Wano, maditiriing mo. Adan samat madingan ay tagtagainap mo. Awan, nabayagan na kayat ko ngay bagaday takin ka. Saan ako na naragsak iti danam? Apay ngay, kunak man no ay ayatan nak. Isungarun ngay naawid nak itoy. Kuna mga agkasartan to. Kun-kunak lang dayta. Anya nga minti basol ko kanyam. No ada man nagbasulak nga dya ka mo, pakawanan na kuma. Awan basul mo. Basta na amiris ko, asaan gaya masikat type ko nga agbali na partner iti agnanayon. Isong agsinatan. Iturod kan iji balayaw. Ala, agimpaki kan, Christine. Anya ka din dahi nga raramidem, rikaw. Apaya basta sinaamlatan di tao nga awan mo't basol na ken ka. Jak nga rod ay ayatunan. Nag-expire rin, ti panagayat ko kinkwana. Kenjak inayat iti hustaw tatang. Kagud wala nga panagayat ni nariknak iti kinkwana. 1/4 sapay kit di. Ay, inyaw awin mo pala nga rod ni Christine no kastamot lagayam ti aramidem. Pinangnamnamam iti awan. Basol yo ah. Nagisangpet kay pala ngamin iti babae. Ket adayo nga ubing kan napimpintas ngem ni Christine. Kakasiak akan kantsawan da. Ibagbagada an alalimtak kayo ngem siyak. Ta napimpintas kano nga dayo ginobya yo ngem ginobyak. Insulto mo't day ta para kanyak ah. Ay, jaka mo ken ka. Sana panunot tinanakman ti kasta. Basta itunog kon nga agawid ni Christine. Nauma akon kenkwana. Ay, sinayang na day dyan Anubian na. Naggagat pa'y mo't nga rod. Wan nga rod Ket ni isaw ti para luto mi iji balay. Awanan at aglutaw ta pinagawid na matay. Apay Genobiam ngay, saan nga agluto aya? Basit lati amo na alutwain ka ba guys? Saan nga minanayruam agluto-lutaw? Nagagat matlaang agdalaos kan aglaba. Naimbag anos asikaswan na ka. Wan mait ka ba guys? Pasaray itimplanak mo't iti kapik no kwa Paliiwam an naimbag tanusadot matlaang sinaamlaangun. Ay, saan ka ba guys? Nagagait ni Alicia. Kunak nga raw tulagan tayo kuman ti kasarmay. Katadakan ka dayta kabagis. No disidido kan amang ikasar itinubiam. Makaamu ka kabagis. Adula amin na kasar-kasar. Saan na masapul dayta tatang? Ha? Rico, kaanakan, saan tayo ama itud ti pagragsakan ti amam? Iso abaybay-an tayo iti kayat ng aramidon. Kan may mayat matlaang no agkasarda, ngam ti agnanayon nga agdenada, ngam saan damot ang nagkalaysa. Di kay mabain aya tatang. Nagubing ti asawaan niyo. Awan mo't problema iti dayta anak kaw. Di yukit di sinaan. Amang ano jay pensyon nyo lati almanin na. Imposible akayatan na kayo ti ubing kan napintas no saan agapoy ti kwarta. Ay ket makamuka ano niya ti panunutam. Basta siyak, desidido akaw na mangikasar kan ni Alicia. Iso tulagan tayo ti kasarmay. Adapay mo't sadsadot na. Di payagluto. Manganlat pagaliston na. Agid idalat kukuin na. Nay, kita akabagis, di mo panuynuyan Genobiam. Isurum nga agtrabaho iti unag ti balay, tapno saan nga agruam. Imbes nga da katulungam, ang mga nusikapay lati mga sikaso kankwana. Saan mait ka ba guys? Aglutluto mo't ni Alicia. Saan lang kami na makitkita ni Ricaw no aglutaw? Fidel, bumangon kan
Taing-tairwaran tay pension mo. Kuyugan ka. Ni, anyat mapaspasamakan ka. Marigata na ngagangs. Itaray na kayo hospital. Ala, mabit lang nga ron. Ayabak dyan mo. Ay, nakabagis ko ay. Apay ngayon pan mo batan. Naatake ni tatang iti sakit na iti puso, ante. Saan na si Mambo tibiyag na iti ospital? Kasanan nga iti kasarot ta, Fidel. Embati nakmatan. Fidel! Itatanay tabo na ni tatang. Di ka pala pumampanaw, Alicia. Tapalpasan pa iti 40 days na. Uwan manong Rico, talaga akas ta ti aramida. Tauray kasano, inayat ko matday di tatang mo. Ala, awatan tayo ti amin. Talaga siguro, asaan na kayo tinaikari para iti tunggal maysa. Uwan siguro, manong Rico. Ala, mabit lang wan, tayo nakagluto iti pangrabyan ta. Aginanaka lang, Alicia. Ante, di mo't adamulayo ang mais. Nagbungan, Uwan gumatangak man ante. Ilutok man, takanan mi kan ni Alicia. Paborito na ngamin ti mais ka. Lukas ta, saan pa'y anagawid ni Alicia ije lugar da? At dapay la ije balayaw. Wen ante, talipasan na pa iti 40 days ni tatang sa agawid. Ha, kasta aya. Di dudwa kayo ije balayaw. Katuwa na ante. Ante, tangay na tayo ni tatang. Kat single manan ni Alicia. Mabalin mo't siguro nga arma kanya. Anya, ay nagloko kan. Armam ti ex ni tatang mo. Kat awan mo't dakas na. Ta single mo't manan. Oray pay, respeto kumamat itipim mo sayon nga amam. Apay, awan sabalin nga armam. Ni Alicia nga rod ti korsonata kantay. Idi pa'y laakras ko. Ngam nobya kat nga rod day di tatang. At least ita single manan. Mabalin kon nga arman. Angam di kay madanagan. Ta jak pa'y la arman ita. Palpasag pa'y ti 40 days day di tatang. Tapno awan makun kunayaw. Armag to kalpasan ti 40 days. Anya. Agawid akon manong Rico. Tanalpas matan ti 40 days ni tatang mo. Itulod ka kadi nga agawid, Alicia? Ay, saanan? Tadamang sabat kanyak manong. Mabalin ka di nga ibatim ti kompleto nga address ti balayo. Ta sumarong karakto, ading Alicia. Mangyegak to iti mais. Ken daddo mapay anat natin ken prutas. Ay, katwan Sige, taitad ko ti address ko, manong Rico. Saan nga amo ni Alicia asarong karak ita? Ay, makla at lakit ni Dayjay. Sapay ko ma, tamadanon ko dito'y balayda. Ni, awan mo't mangilukat. Agtuktukak pa'y. Ha? Manong Rico? Naimbag nga oras mo, ading Alicia. Prutas kan natnateng para kan ka, ading. Ala, nagbanog ka pa'y laang. Ala, sumrag ka. Ha? Ni, ala, adumat gayam ti bisitam di taunag Alicia. Kababain sa ti umunag. Madama nga mintipan nakatulag ti kasarmi iti nobyok, manong. Tadim manundan. Ha? Adan nobyom, Alicia? Wan manong. Ala, umay kan. Tamakidengag ka itipan nakatulag ti kasarmi. Akwa, saanan? Ibatik lang ang nagiti protas kan natin. Ta pumanawak mo't lang. Agawid ako na din. Nanang, kurang pa'y matibos-busag a kwarta. Kasano nga tan? Ay katagdis kitar ta, anak ko. Inak pa'y la umutang kin ni Antim Amaring. Naimbag adda kwarta na nanang. Adda, naglako iti baboy na idi kalman. Damag ko adakkel tinaganan siya na tanatsambaan na tinangin na apresyo. Alaman nga rod nanang, da kayon timapan.
tamabainak nga umasidag kini Auntie Maring. Ala, tamapanak no madamdama. Lepas seklatay ar-aramida kejay kusina, anak ko. Apay nga minakundi abroad no awang magayang busbusan na kwarta. Nabitin nga rod tay kwarta naman ang Maring. Bayadan ng tumulaang no maka-abroad. Ay, awang kwartak nga ipautang ko. Gaputan na amuan nyo ang naglako akiti baboy. Umasidag kayo mat kanyakon. Awana hindi kwartak, imbang kukaon. Ada pangaramata kiti dayjay. Sana para pautang dayjay. Para iti pagbiagak dayjay kwarta. Kandi mat namin adaw nanapi kini grasya. Apay sana nadidigra. Ay sawan latamukaon. Jackpot siya na makabroad dayjay. Sigurado mat siguro dayjayon, manang. Nawala tamukon kunak manain. Basta awang kwarta ka may pautang ka, isapasinsyakan garay. Sige nga rod, manang. Agyaman aklaangan. Kamaudyanan na, nagpauit matlaangan tay gayam ko iti abroad, nanang. Imotang kakan na. Nanang, iso ama ituloy kun nga ipag na ti papeles ko para abroad. Basit la panaganosan, maka-flight takto, nanang. Ay, naimbag pa'y katay saan ta akab-kabagyan, ta si dadaan at tumulong. Ngamjay mismo akabsat ko, naimot. Bayadan tamot, saan tamot adawatan. Ala, baybay anyo, nanang. Ti amon siguro ni auntie, sa anak ka maka-abroad. Iso ang mabuting ngagpautang, taamangan no saan tayo ang makabayad kan kwa na. Huwag nga taa, alang arod, say-saya atom ti panag-apply mo, anak ko. No kasta, agap-apply ka mat para abroad, insan donita. Jack pa'y rinugyan insan grasya. Plan-plan wak pa'y laang. Rugyam kit din atap numalpasan. Awang mga rod kwarta kinsan. Awang mapagutangan. Kababain ti umutang-utang. No talagang interesado ka, insan, madiskitaran day ta. Talaga kayat ko insan. Ta nagrigat ti biag ti pagilyan tayo. Makastruk kang agpaiso iti trabaho ang basit mo ti sweldo. Kaya't ko kumamot ag negosyo ng mamamot kwarta pagpuunan. Iso nga rod nga ag-abroad ta, tapno makaurnong ta iti pagpuunan ta iti negosyo ta. Tag negosyo ta man kit di, insan. Uwin ko mga rod insan. Ang mala, makitan tulat ta kasinsen. No kasta, makabrodan dyan anak mau ka ba guys? Wen manang Maring, flight nan inton maminsan nga aldaw. Jak sumurutan na mangitulod kun kwa na, tamaulawak iti biyahe. Nagadayo mo nga min ijay airport. Wen no kada tayo ababakutan. Di tayo makaanduran iti atid ga biyahe. Nasakit pa'y katibagbagi, ano kas long trip? Wen nga rod amanang. Kaya't nga tatagbalon iti daeng. Ha? Pabalunak man iti daeng jay ka anak ha. Naimbagla pa sa rabo na itagbalin nga amo na jabrod. Ay, jakla mo amanang. Mala, ikaktulatan, taado jay dinaing ko abangos ije balay. Ala, nagtaktak kayo pa ang Auntie Maring. Nakamabain pa yun. Anya nagtaktak mga ibagbagam. Sigo din adinaing ko daytay di namin sa nakalman. Basta ipabalon ko kan kaday tawan. Naimbagla pa sa lubong mo iti amaw. Para manamot ay iti daeng. Naimbag ano kayat nanti? Kaya't dano maramananda. Tanaimas ti pa nagdadaing ko. Ay kagkasanungay. Agan-anad kay ti biyahe grasya, kanakan. Pasensya, no day talaang ti may pabalon ko kawan. Nakaskas daw mat day akabagis yun, nanang. Kila at saan nagbaliw ti aplaw ti angin. Apay anak ko. Tayo din na amuan nang ag-flight akon. Kasla si Ming patmutan. Katila mait-itid na pa yung ipagpabalon kanya.
Ay, jak man amo iti dayjay nga anting. Mudi nga min dayjay nga anting. Saan amaaw-awatan ti ugali na nudaduma. Nagado di inted na adaing nanang at dapay prutas kanat nateng. Kat alaam amin dagi jay. Saan nanang tanadagsen? Ibatik dagi jay. Ngam di yulatan ibagbaga tapno saan nga agungat. Ay kat makamu ka nga ruda anak ko. Nakaabrodan ni kasinsin mo agrasya, Donita. Wen nga rod tatang, naimbag pa'y kat ni insan ko ta nag-flighten. Kaya't ko kumamot ag-apply nga maawang magkwarta. Ay kat no, interesado ka, agdiskitara kiti kwarta. Umutang ta. Ada nga tamang pautang kada tayo, tatang. At dalat ta siguro mo't Ang numapilpilitan ka laang, uray saan ang nanakaw. Interesado ak mo't kit di tatang. Pampanunuto lang amin ti magastos. Sursuren ta dagiti kakabagyan ta. Tauray sa gabasit no maurnong mayat. Alamang nga rod tatang, tay karigatak man tagaplay. May saka mo nga guutang roday. Ha? Karitam to matagpabrowd kaawang mga rod busbusan nyo akwarta. Baring mapagasatan ni Donita ama ng maring. Ibaga amta saanan nga gabrowd. Gas-gastos laeng dayta. Inton mapeke akas kan ni Gracia. Kitaam, namidwa na peke ni Gracia. Nakatsambalaangan iti may katlaw, isuan na panag. Saan mat siguro, manang? Ayaw ang kwarta. Dagijay kakasinsin tayo tasit gam, tanigusyan ti da amin. Ad-adu mo lang amang ti kwarta dang siyak. Tano siyak, adang amin yor urnungak. Isa pasin siya kan, Ruday. Nagpawit di kasinsin mo. Kat nakuna na apabuludan ka kano iti busbusan nga aga-bro, Donita. Ha? Ay na, agyaman ako na auntie. Ay na, may tuloy ko malangan ti mangilakad iti papeles ko. Ala, say-saya atong nga rod balasan ko. Tapno maka-abroad ka mutten kaanakan. Kamaudyanan na, umadanin ti flight mo anak ka. Saan ang napupuutan? Nairemedyo matlaang ti kwarta. Wen nga rod tatang, adun ti utang tayo. Di mo pala panunutan rayta, tapno saan ka amay stress. Basta no maka-abroad ak katag sweldo ak, bayadan tayo to adagos dagiti utang tayo, tatang. Uwin anak ka. Nay, kunak no asino dagiti pasaheros nga gururay diti waiting shed. Na kayo magayam, Ruday, Donita. Ang apa nakasukat kayo nga agama, papananyaw. Kinadamo dak kalabagahiyaw. Agabrudan to'y kaanakam manang, itulod kon iji airport. Orayan mi tay inarkilami alugan ta iso ti mangitulod ka na kamay. Ha? Ay, nukasta! Ag-flight kan, kaanakan! Wanante, apay ngaya di yung bagbaga ta nagdaing ako maiti balunam. Ha? Ay, uri saanan ta daing ante. Ako na yung baglabalo na medya abroad. Akaanakan. Pasalubong mo itagbalin nga amam. Ang manutswildom ijay ngay. Ay, jak pa'y amwante. Oh, imposible mata. Adida imbaga ti sweldo yo ijay. May mayat matlaang ano nakatrabaho akon sa akong tusong batan day tante. Tapno eksakto ti may bagak. Ay, sa bagay mo kit de. Akit, agan-anad ka nga rod ijay kaanakan. Ay na, kailiw da kan tulaki de. Na narakupang ka man Donita. Ha? Ala, auntie. Ay na, di ka mangliplipat wine. Di ka agdanag, tay laklak am kay ti kararag ko. Ay, agyaman ak nga ruda, auntie. Nala, urayan dakpit Inak mangala iti balunam am merinda am ijidalan. Nagluto ak iti suman idirabi Tarayak baitan niya, urayan dak. La, Ni,
Nagdardarasin na pimanaw, tatang. Ngarod sapay agtaray. May dugmam tulang ata. Bigla matasiming po ni ante. Nakasupsuplada idi umut-utang tayo kan kuana. Wan ngarod ala, bay amlatan no niya ti makitam ken kuana anak kau. Kahit kasanungay, kabagays. Agpaw-paw mo lang di anak mo iti kwarta. Ay iwan amanang, binulan na pahuitan na. Kay tagilibre ka nga roden oray pang lunch lang iti sentro. Ha? Ay katun amanang, day talagayam, mapantanubigat. Itan, kaanon to pa'y tabigat. Mapantaitan, tanay mabisinak. Ramanan tamamuti katas ng dolyar. Ha? Mala mabiit laeng aron manang, tagdegos Ay saanan? Agdegos-degos kapay laang. Agsukat kalatan, sa kagbangbang lumayatan. Ay nasa anak akomportable manang. Kabagis Ruday, mano ka dia bulan ni donata ije abroad. 5 bulan nan amanang. Ay kat, nawadwad mga turnong nan kanurnong mo. Ay, imbay bayad ko iti utang na itimpaw-paw it na kwarta. Apay, di kay pa'y nakabayad aya? Anda pa'y basit manang. Ininot ngamin ti pampamayan ming agbayad. Tapno adamot agbati kada kami Nan, mangilibre ka mga rod matiti masida tanay awan pangrabyan ading ko. Kalo kayat mo ti umay kamangan e balay. Ta agluto akiti pangrabyan ta manang. Ay, restaurant ti kayat ko asawan. Kayat ti lutong bahay. Mangilibre ka kastapay, ijay mga restauranten Alan mapantay di sentro, tayo di tangag dinner, kabagays. Agarly dinner tanya. Ilibre mo to'y manang mo, Kakaiso na nga dan di abroad nga anak mo. Share your blessings kunada nga road. Ay ka, mapantang arod manang. Awan problema iti dayta. Nabsog kamutlaang manang. Ay, wala roday. Ay na. Iso na laang ta. Problema knon nyaman ti masidain to nagsapan. Dumagas taman ije palengkay ruday. Tayin tagpalengkay. Nakalukat pa'y mo ti palengkay ti kastoy nga oras. Huyugan naman ta gumata nga kiti dadakkel nga ikan kan karne mo na. Kan nata nga sagpaw na. Ay katuan sige, kuyugan ka manang. No kasta, inlibre mo ni manang. Wan garet. Ta narigat mo't no jak pagustuhan. Anun to man na may bagbaganan no kwa. Pasaray agtext nga rod kanyak, sang kadamag na no anya ti masida. No naimas ka no ti masida o may makipangan. Ngam no ibagak aprito a fish kan dinengdeng ti sidak. Kasla makaunget pay. An-anwag ka no ti ado a kwarta, no jak gumatang iti naimas a masida. At nangarod sa balay nga ugali di kamsat ta garet. Nagpakuyog pa'y kit di nagpalingki Kunak nagpakuyog laeng. Ngamsyak mo't ti pinagbayad na kadagidya ginatgatang na. Anyan. Binaybay aklatan Uray ta kamsat tamay. Ay, numaminsan. Uray kabsat ta. Saan amaliklikan ti manglagip iti napalabas. Di pa'y pulos agpautang idi agap-aplay dagiti anak ta. Ngamit ta nakabrod dan, kaslamat asinon nga agpalpalibre. Ako namit lang dakil tinaitulong na iti panagabrod dagiti anak ta. Nala, awatin talatan day kabsat ta ading kau. Saan ta kumaagurguraan? Saan mo't kit day, maibagak laeng manong. Hello, Nanang. Adda ipawit ko a package dita Pilipinas. Kasta ay anak ko, katun uraya kanak ko.
Ninagana kon ti karga di package nanang. Itad yun to kadagiti kakasinsin kan kakaanak ka. Ni antim ngay amareng, sigurado nga umapal day jay. At damot para kan kwa na nanang. Kan oray ni Uncle Rudy. At da itad ko kan kwa na. Ngam siyempre, at adulat ti para kada kayo. Agyaman ak nga rod, anak ko. Sige nga rod nanang. Tadapi aramida kwan. Agan anad kayo akanayon dita. Bye! Nay, si kamo gaya manang mareng, nagsapakan ngay malatew. Wen man ta umayak makikape. Kan di mo't itajay kunam nga isasangpo di package nga ipawit ni Gracia. Ha? Uwod manang, malasumrag kayo nga raw. Agyaman nak. Anyat maikape dito'y balay yung ay. Adda kamote kun mais di talamisaan manang. Anya mo dagita nga ikapkapin. Burger awan no pizza kas kada french fries ti kapim. Anyat serbiti kadat anak mo jabrod nga no di mo enjoyan. Awan usum ko kadagita amak-makan manang. Ay why na anya nga oras sa sumangpo di package ngay. Masapa ko mata na dapay papanak. Jak matam mo manang, basta itakano nga aldaw. Ang mapan kalat ta iti papanam taylasin kunto tay paraken ka. Ay isan, urayag langan tanay, narigat ti maunaan. Ang mga noalaan na di para kumakanyak. Kano andan di package, lukatan tayo adagusan, garet, tanay, dardara sa akwan. Ay, daytoy, kukwak dagitoy adilata. Dagitoy katenangina di department store. Naimas dagitaw. Ay, adapin na pintas sa radyo. Ay, alaag na ito yun. Ay, manang, nanaganan sa dagitay para ka na tayaw. Di mo alaan dagita ta para ka ni garit dagita. Kana kanta mo di nagpawit, awan sabsabalay. Agpidot ka kay dimot na iti kaya mo dita. Saan na yun ta naala kong tay kukwak. Tay kumalang na inagan ken ka ti alaem. Ta urayam ani garit ti mangted ka dagita no ikan na ka. Apay aya, pakibibiyangan nak si Karuday. Agpidot ka lang ka diti kayat mong alaan dita. Mabalintag damag na. Anya day jay barok? Sa dino ka diti balay da Sir Rudy di reading dito eh. Ha? Apay jay kabsat kaw, anyat masapulyo kang kwana. Itulod mi kumatoy package na. Ha? Package? Ay kwa! Ay dito yan. Ibati yun dito yan ta. Sana makadanon tilugan iti balay da. Dito'y maalang amin ti pangibat-bat sanda iti paw ita para kankwana no daduma. Kan may sa imbilin na kanyak. Dito ti pangibat nyo iti package na. Kapsat yo ka din ni Sir Rudy na. Wan, siyak ti inaw na kabsa na. Sige nga na. Tanay, adapay itulod may. Agdardaras kami ngamin. Mabitla nga rod, taday papirma kada kayo na. Ada kayo tinang receive iti package. Apay ngay, analukatan ti package. Kasta ka di dahi ta simang part manang. Wumait, nalukatan matasigod. Mas daawak nga raw. Tapi akas tati itsura na si Mangpay. Damagag kumay dyan nang itulaw. Ngam naladaw ma nakitak. Nakapanaw dan idinadlaw kaw. Anya, Nalayawin mo ta package mo kabagay stanay. Makatudtudo manan. Uray kompormento la maitad mo kanya kaw. No ikan nakting kyaw. Ngam no saan ayos lata kabagay. hello anak ko. Naawat ko tay package. Ang yaman Nasayat nga rod tatang. Aywan, pakidulin yung tuman gayam dyan pawit ko arilo, sing-sing kan kwintas. Regalo nga mintibus ko dagi jay. Hey, awan mo't nakita akas ta iti package anak ko. Ha? Ala, adda tatang. Kitaan nyo na yung bag. Sapay nangina ti balor dagi jay. Ninginain namin dagi jay. Imbalkot ko itinalabas itapan nyo. Naikarga iti box da ijay tatang. Awan na talaga tinakitak a box. Kung nabalkot itinalabas itapan niyo. Ala,
Apay ngay! Saan nga minasakti mo na anang lukat iti package? Ta nalukatana ni dinapan ko inala iti balay da antim amareng. Anya? Nalukatan mo't nga mina, hindi napan ko inala iti balay da antim anak kao. Di mat imbagakan ka, asigo dan analukatan na si Mang pati package mo, Rode. Apay asyak ti pagdamagam ngay. Diyan ang itulod ati pagdamagam. Ang mga nulinukatan day dalan. Manang, Apay atapa, masyak tinang lukat iti dayjay. Pagatapan nakakabsamaw, pabasulan na. Mala, di ka nga rudan agungat manang. Nagdamagaklaang, saan ka pagpabasulan? Nala, baybayan nyo na tatang. Saan kumaday tatipamkwatan ti sanya pag kinaawatan ngagkabsat. Kasta una ti pungtok na kanyak, kat nagdamagaklaang matanak kao. Nala, baybayan yun. No pa'y nagsayang, tadakkel ti balor dayjay no may lako. Kan pakalaglagi pak itinasingpet nga amok. Awan maramidan tayo na, napukaw mutun. Pasensya ka na nakkaw. Awanak mo't nga may ninisimang pat niya package. Nala, saanan aday tati pakariribukan nyo, tatang? Day, imadumot ti tarakan mo aburias manang, pinadakkel mo pa'y gaya mo ti kulungan da. Wan kat sigod mat ngagtartaraka nakitibaboy. Iso adikan mas daaw. Mas daawak at nagtriple mo ti kinaadunan. Limlima laang idi ti tarakan mo. Ngam imadumutan. Agkat talaga kasta. Kaya't ko tagpabaknang. Iso gimata nga kiti adu ataraknag. Ay nawanan. Apa na pasabag Nene. tinastoy. Apa yan, manang maraing? Anyat sang sangitam di takulungan ti baboy mau. Awanan. Nairaman mo ta na nagsakit dagiti tarakan ko. Iti agraraira sakit ti baboy. Allah, naudatal na mo't aminan. Apa yan? Ay, nagsakit ang road. Kane, di na nalasatan. Sapay nagaduda. Kasanon nga tipunak. Awanan nalugi aklaw na yan. Ay sus, sayang amanang. Sapay nagado ti ginatang mo atarak na. Ay, awanan di nagpunak. Nagsayang launay. Umayak man, ading Rude. Ay sumrak ka amanang. Oh, ading ko. Apa nga imarakop ka? Di nakngarod paturogan ti konsensyak. Mabutbuto nga kajak mawatan ti riknak. Isu nga imayak, tao mayak agpuno. Bareng maalay-ayan ti riknak. Agpudnaw? Ano ti pudnaw? Jay mapukpukaw arilaw. Sing-sing kan kwentas ni Doneta. Siyak tinangala. Ay, napagawanan na ko ba? Inlakok dayjay kat isuting gatang ko itinagado aborias. Anya? Ang mawam mo lang tinagmamaayan di tinakaw ko. Napistima dagijay tarakang kun. Ay awagam man ni Doneta ta kayat ko tagpakawang kang kuana kabagais. Sapay kumata mapakawanak. Anang Biyana! Manipod ka ni Kabsat Baldo sa napod no nagan, tintay patangatang idrama ita. Dir manang biyanang, nalas ka no ti ugalik, kasta ti kanayon nga ibagani bakit ko kanyak, tangamin at dagagum ko. Kat ultimo dagiti anak ko, imutak ida. Katap numawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. Baldo lakay, apay no itagtan ti tawid dagiti anak ta. Tapno adamot pagbiyagan da, masyanak ngamin kadakwada.
Tamanipod nagpamilyada ka, marigrigatan damutan nga sa politika nanda. Ket basol da. Apay nga minakundi pamilyada. Ket awan mo't gayam lam namaan da pangalaan da itilamutan da. Kadi mo ngamin kaya tatrabahon dati daduma adaga tayo. Bukbuko da ngamin na trabahon. Kabailak at trabahuan nga urawan kadwa. Di kaya't ko asawan, pagtitinulungan tayo kadagiti anak taaso kayon. Tapagbibingayan tayo mati maapit. Ay, saan? Agsapul na iti sa bala pagtrabahuan da. Saan da mang namnama iti daga tayo? Tanay, si bibiyag tapay lang. Datate rumbeng amang sukay ka nagijay. No saan da kumanakas asawa, di kadwata kumapay laida dito'y balay. Ay, hanyan, tikas ta nga ugalim. Managing bubukod ka nga ama. Kaslasaan mo nga anak dagiti anak tay tikas ta pa nagsasaumay. Aging gayta, saan nakasigurado? No putot ko dagijaywan no saan? Naa, aday ta ka manan. Kasta manan tibagamaon. Manipod babasik dagiti anak ta kasta ka na yung tibagbagam. Pagatapan nak nga dalalakik iday kawamay. Anyat amok ngay. Karuprupam to pa dagiti duwang anak ta. Ngam kasta pa'y lang tibagamay. Nagala sa panagpampanunaw. Narigat agtaltalek susi. Basta dakkel ti pamatik. Anasalisyanak ide. Ije na tayon akong pare. Ayagtal na ka. Tilalawlawatem. Manon adika dati napalabas. Ngam di mo pa'y lamapuna si ti panunot mo day ta nga atap mo. Agat atap kalat ta iti angin. Nga uray laklakayang kan. Ne, apay kasta tila nga yung nga imay dito'y balay nanang. Kasla nagdagsan ti problema yung. Nabadtri pa kay Jebalay. Apay, nagapa kayo manan kinitatang aya. Ay, makapasuron dya amayaw. Tila'y pagpabasol na kanya kajakmat aramid. Addan sa bagbag tina. Sa bala talaga ti ugali na. Apay manan aya. Kasano? Kanayon na nga isider ti kadat lalaki kano di ka bubingan mi pailaan. Di na paila mapuna si ti panunot na ti atap na. Nga mangan kano no saan na kayo aputot nga agkabsat. Anya? Una yan ni tatang. Lakay kan bakit kayon? Ngamday tapay lang ti bagbaga na kada kayo. Huwag nga roda. Iso masursurunak. Nga mawan kinapuno day dyan nga ipagpabasol na kanya kanak ko. Wen, nanang, di kay madanagan. Tanairwam kamin kinitatang. Manipod ubing kami, kastan timang mangagmi kini Jimmy akabsat ko, ngay bagbaga na kada kayo. Tunggal aga pa kayo. Iso anarwam kami, nanang. Ay, nagagat no nagagat dya amayaw. Ngam no sumro ay natilay pagpabasol na kanyak. Iso ang masurunak. Ala, paspasensyaan nyo lat na nanang. Panunutin nyo latan, apaset ti panaglakay na ti kasjengar aramidan na. Isubli kong te binulod ko ide abagasyaw manang Risa. Apay, adan bagasyo, Jimmy. Addan manang. Inggatang ko tay naglakwak iti mais amulam eh. Alangarod, apag iso. Maibibos mo tantay bagas mi ading ko. Hay, nagdiriga lakit ti kastabiyag tayo manang. Awan mo ngayon pagmulaan iti natangkin prutas. Tapnod da kumamot maila ko. Nagbasay ti mulmulaan may alote da katugangak. Uray da kami nga rod. Agsapsapol nga rod nila kay ko iti abangan mi adaga. Tamulaan mi kuma. Ngum awan mo't mayat nga agpaabang iti daga na dito lugar tayo. Awan kanot sukayen dan no ipaabang da. Hay, nalawa di daga tatatang. Hindi na mo't keta makimula tayo dyan. Ay na, amumot ng tugali di amata, Jimmy. Kaya't naabukudan tikita jay daga. Baybayan talatan. Narigat akong kontraan ni tatang. Apay nga taakas jay ta amata manang. Kaslawan pakibiyangan na kadatang anak na. Dila bagbagi na ti pampanunutan na. Panunutan talatan, apaset ti panaglakay na ti kasdi nga ugali na, ading ko. Di mo gurguraan ni tatang tamadi. Ay, makabanlog mo ti agarado. Kahit kabalampay,
Ibagam no di mon kabalan, tagpatulong kan kada Jimmy nga anak ta ken di asawa ni Manang na. Kaisan, aginggat si bibiyagak. Siyak lang, timang sukay iti dagata. Urayin da matayak, sa da masublat jay suksukayak. Naglalay nga ngay, agsalukag damot tap numadanda iti sanikwa. Baldaw, Gapo iti kinagagat ko, isaw anagatang ko nagijaraga. Saan ko at tinawid nagijay ka nagiti nadakil ko? Gapo iti panaggagat ko. panaggagat ta ko na met tatinultulungan kamot ida nagtrab-trabaho. Anya mo latin ay tultulong mo ngay, susi. At ado nga amang tirigat ko. Iso anadantay ti kasjay kalawa ti daga. Bunga amin tilingit ko dagijay. Sa ita, laklakan dalaang nga alaan ti tawid da dagitang anak mo. Uray ko ma, no sigurado aputot ko ita. Kahit aking putot ko makadakwada no sana si ka, mangrugi ka man ako nakaon. Kadjay na tayo na kumparik Kanayon nga umay dito'y balay na di paripitong. At daawit na nga arak. Kanayon nakabartikan. Tagayam at sa bali a plano na. Plano yu adwa. Tano na bartig akon. Gundawayan yu matan tagaramid iti saan ang maiparbang. Nagrugit at talaga ti panunot mo alaklakayan. Aminam nga minan susi. Agin didiga pa'y laang. Mapakawan kamot kat no aklunong tagpaisaw. Ayawan taklunag, tawam mo't kinapudno dagitang ipababasol mo kanya. Adda, mabaing kala siguro ang mga klon iti amin. Iso adyak ammo no ikak iti tawid dagi dyan nga anak mo no saan. Tasan mo asigurado no putot ko idawan no saan. Pagduadwam pa'y laputot mo idakat imala dalaunay kang ka. Inalada tinalawa mo ging mau. Tidak kalamatam. Kanti lugpap nga gung mau. Ni, uyawan nak sa amot susi. Saan kang uyuyawan? Ibagbagak lang tagpaisaw. Karuprobam lang arudag dyan naktan kastapay latisawam. Di nakman pagbalin na nalalaki raw. Tauray no kasta tarupam. Ganday taugalem, inananusan ka. Nagbali na ka na punong asawa kang kabal daw. Aho! Kita man dyan lapayag da. Nagdadakal. Nagdakkel ti lapayag da iti kumparet. Iso timalaandasan na siyak. Diyan ka mukhang ka. Di ta ka manlangan. Jimmy, lakay. Ninanang matyaglutluto iti kusina. Uy, tapi manaw manan iti balay. Apay, nagapadamanan ka ni tatang. Suman na ukan manan ni tatang. Iso pinanawan na. Apay mga minakas dyan ni tatang mo. Tilay sidsidir na kaninanang. Kanasing pa maninanang. Jackpot siya na maaramid na timang lipot ka ni tatang. Uy nga rod Sa bali kami na talaga ti ugali ti amami. Manipod ubing kami. Kas giant style na. Pudno nagagayt. Kanun saan anabisyo. Di na pa'y kabkabilan din namin. Ngamdyang iwat na tayo ti problema. Narasaw ti pa nagsasauna. Kan managatap. Ay, kaasi mga ron ni nanang Imbakbakit na ti pa nagkonkonsumisyon na iti sidong ti amayong. Un nga rod Iso nga adayo tirik namin kini tata. Naunga ti ubing kami. Kanayon na kami abugkawan. Basit la kang malimig ni manang ko. Bugkawan na kami. Di minarik na. Ti panangipatag ti maysa nga ama. Bakit? Talagakit di nga agom dayjay nga asawam ama ng susi. Naagom iti daga. Pati anak na, imutan na, gapo iti kinagamrod na. Ay, jak amoy ti tayo abayaw mo, Elsa. Madlaw adinan kabailan asukayan ti dagayaw. Ngam ikarkarigatan na pailaeng. No idi kapigpigsaan na, wen mabalin. Ngam no itatalakayan, ay sos marigatan nun. Kimutong pa'y ngarudan. Kunak nga ron nga itadnan ti tawid dagiti anak may. Tanda mo lat tamabati para kada kami ngam di na kayat. Wen ngarud manang, kaasi mo dagiti anak yo. Marigrigatan da. Takasano, awan mo't daga asukayan da. Tadi mo't ibingayan ti amada. Ay, jak ka mo nga ron no kasano ti pamay akamang kumbinserita sa wakading ko. Rayan niya ti bagbagak, di nakmat ipangag.
Ibagam, adi na maitugot ti sanikwana numatay. Ay na, imbaga kamin dagitan. Nga mawanlat ta. Natangkan latta ti pangedeng nakabagays. Jimmy ading ko, amang ano kayat mo ti agabroad? Sumurot ka kinibayaw mo amapan agaplay. Ha? Una. Kahit kula unay amanang. Yung kwarta ti problema. Awan aramatid. Agsapsapol da pa'y iti kadwa nila kay ko nga agaplay. Jay kasinsin nila kay ko ti agsapsapol iti aplikante. Nangato nga minti saad na iti pagtrab-trabakwan na ijay abroad. Kastaya. Alaman nga ron manang. Kahit ko kitno arapahap ko ti maka-abroad. Kwarta lang amin ti problema. Tawan mo pangalaak manang. Isuda ka no ti makaam mo iti amin. Bayam tay bagaktokin nila kay ko. Taagkuyog kay tong agaplay. Dede. Ay sos. Lumamwag magaya man. Ay na. Nay, nagsapa ka na bimangon lakay. Ay na nasapa. Naladaw pa din Di nak mairiniing. Kunak ariingin na kamasaba. Nasipngot pa'y laeng. Masapo lang marugya akong tagmula. Tapno malpas ko dyan mulmula. Kumangang kapay Inton aldaw ton. Sayang ti oras. Sige, babanaon. Nasakit man ang tiyan ko Apay mo na ito'y atyan mo. Agkarasakit. Kasano adag sakit, kataglablabas ka matitibisin. Ika pa'y mangmanganan no daduma. Ay, manaktak mo ngamin dahi tapan na nga niti trabaho. Imbis nga do ti malpas ko. Barang makatsambata iti nangin na presyo tinatang. Di mo ibusor ti bagim iti trabaho, lakay. Kita man tayo suram na'y, nagkutong kan. Apay numanangdan ka lang iti kadwam agtrabaho di talon. Dahil saan? Sayang ti itangdan. Idulin talangan Manangdan ka itag trabaho. Kalpasan na. Sinsinanto mo ila ti trabaho da. Lugi, tigas na. Di ka mangarod matulungan, tanay nakapsutak mo tin ngagtrabaho. Nalakaak mo tin na mabanog. Kabailak mo kindi. Nga oray siya ngagtrabaho. Nalakalang na ita. Hello Jimmy, kumusta ka dito abroad? Masaya at tabakad. Naging Christmas ng disuldomi kin ni Bayaw. Ay kastaya, wow, kanasayat nga ron, ano kasta? Ang pauitak man ng bigat bakad. Inkanto gumatangan iti materialis. Ta, agipatakdertan iti balay tayo. Ay na, nagsaya atin lakay. Kamaudyanan na, makabalay tayo matlangan. Saan ta na makipagnanaad ka dagiti dadakkel ko, Jimmy? Un bakay, ikararagtaan na salon at takanayon. Tapno napigsatan at nagtrabaho. Nang runa kanya. Wen lakay, kasta ka na yun ti karkararag ko. Napintasan ti balay yung arisa, anak kaw. Kanadapay lugan yun. Wen nga rod nanang, uray da Jimmy. Gimatang dan itilugan da, idinalpas di balay da. Ay na, maragsakan na kunay para kada kayo, anak ko. Ti amok nga rod kat agnan ayon ti kinamaragrig at minanang. Ngam kala at matan ti idudur as ti biag mi. Nasungbatan ti kanayon nga ikarkararag mi kinilakay ko nanang. Wen ay na, sapay ko matagtultuloy ti kasta pa nagbiagyaw. Kat uray no pimbintasan ti biagyaw. Agtalinaan kumalat ta ti kinapakumbabayo, anak ko Di ka ito kumagbalbalew. Saan to ang mapasamak dayta, nanang? Rombeng lang agyaman da kanya. Dagijay nga anak mo susay. Tapay manan. Andaya in tulong mo kadakwada. Iso adim moras ti panagbiagda. No saan aga po kanya? Saan da ngagpursiging agtrabaho? Imbag tadyak imbingayan ida iti sukayan da adaga. Naka-abroad da nga ta. No addadalaang dito nga gamgamulo iti daga. Ha? Iso adakkel ti utang da na imbag anakam kanya. Siyak tinang pwersa kadakwada. Tapno agpursigi da ngagpabaknang. Kahit anyat planom iti sanikwata ngay.
Kaano nga itad mo ti pan nakabagi dagiti anak ta adaga. Lakay kan, di mon kabala na trabahuan dagijay. Wen, alain dan titawid da. Ngam, bayadan da. Nga, apay nga ipabayad mo katawid da nga road. Ba nang damutan, kabailan da na bayadan da ita. Uray ilaklakada ti preso na, tawan mo't sabsabali. Anyaman day ta pampanunuta mon baldaw. Kunak man no nagbalbaliw kan, nga may sumulat ta ti ugalan. Agturay mo lat ta ti kinaagum mo. Apay ayakas ta ka. Ketbak nang dangarudan. Tulong damutan akadataan nagandak da. Iso abayadan da, titawidon da aldaga kadata. Nalakalang, ti panangilakaw ititawid yo anak ko. Uray, i-half the price kon, tawam mo't sabsabali. Pasensya kayo na, no pabayadak titawidan nyo. Sana bali, tanapintasin ti biyagyaw ngagkabsat. Dadakkelan, jay balayaw. Kunadapay lugan yaw. Adrapay ka no, nagatang yun adagayaw. Pudno aya. Wen tatang, adain lako da kada kami adaga ijay abagatan. Uray siyak tatang, adamot nagatang ko adaga. Yung san unay analawa. Imbes asabali ti paggatangan yaw. Da kami laen tatulong yung mutanggara kami. Tapno may patarimaan mi mamut ti balay me. Tanay, di pa'y maripiran. Sige tata, agpagatang tayon to iti materyales. Tay patarimaan yung ton ti balayaw. Sige, tapag tinulungan mi kini Jimmy ti magastos para iti day tatang. Ay na, alaman nga ron anak ko. Ay na, kabaudyanan na. Pumintas mo't lagan ti balay me. Agure kayo. Anya dayta? Isaon, ti bayad ti tawid yaw. Wanaw, sa bali pa iti itad yo abayad ti daga nga ipatawid ko kada kayo. Kat uray sa bali pa'y day ta, tatang. Nasayaat nga ron, no kasta. Kahit itid mo nga rudan na ti dagatawid da, tabinayadan dan samot tanday jay. Diyak amu ano bayad da day jay, wano intad dalaang. Tanya kumangay, siningir mo nga rudida di bayad da day jayan. Di da mo lamasang agamulun jay daga. Iso ahabang si Bibiyaga. Siyak pa'y latimang gamulo ka dagi jay. Anya, kunak man no itid maun, isa pinabayada maun. Saan da nga rud amasango? Sayang no mabakante. Mula akpay Isupay ti mapaglakwan ta iti maimulay jay. Baknang da mo ilangay. Sandan ang pakan ano tagtrabaho iti daga. Tsaka mukhang ka. Nagrigat ka kasarsarita. Di maamo ti mabagbagaan. Padalusak tintero adaga tatamulak iti nateng. Anya, mula amamen. Naglawa. Kabalam nga raud. Wen, manang danak iti uray may sa wano dua katulungak. O sarag ti kwarta nga intag dagiti anak ta nga imbayad da iti tawid da. Kit nagkurang da jay, umutang Di ka lamabutang agutang-utang. Sana bali ata mabayadan mo. Kadwag tagmula. Tapno adunto ti maapit ko. Naglawa mo tanjay minulaan ni tatang, nanang. Ay, wang nga roda. Nagdakkel ti puunan na iti dayjay. Gasot-gasot aribaw. Imutang pa'y kidia. Nagdakkel ti utang na. Anya, apay asaan anang ibaga kada kami. Apay nga imutang pa'y laang iti sa bali. Ay na, kundi pride mo ta jamayaw. Kabalan na kanutag diskitar iti kwarta nga oray sanyo nga ikan. Ay, anyan ni tatang. Nagalas ti pa nagpampanunot na. Laklakaya na dagbalbalew. Ay na, nagpigsama tang titudo bakit? Kasano na ito yun nga Anya nga ron nga kada bagyo na. Ay na, awanin dagiti mulak. Nadadahil dami na Kasarungay jay puunak. Sapay dakkel ti utang ko. Makamu ka? Tulungan nakbat agag panunot iti solusyon susi. Anya taramidan ta. Ingkatungkalan, nagijay mulam. Atlusan na madadahal. Sagay sa matungkalan. Nagkunang amin kang kangagmula kay tikas jekado. Problemam daytan.
Kasano nga ay pari baldaw. Agbayad kan atanay. Kasapulak mo't anti kwarta. Awan pa'y nga road. Nabangkrap mat jamulak. Na dinadaal ti bagyo. Awan bibiyang kau no nadadaal wano anya. Basta no anya titulagan ta. Iso titungpalan ta. Inikan kan iti pawayway. Ngam awan matlat ta. No di ka pa'y makabayad. Nasaysaya at lang nga idarum kan. Ay, kwa. Sana kababay ti may darom-darom. Agbayad kang arudan Awan magaroon pagbayad, kumare. O di na dumadagam ti pagbayad maun. Day talaang ti amok a solusyon day ta, paray. Yeah. Awan na ramidak no di tinagtungpal iti kayat tinakautanga. Mabainak met ngaminan nga umasidag kadagiti anak ko. Gapoy tinararamid ko iti kalabas. Awan met la tinagmamaayan ti inagumak adaga. Tayin inot met la na ilaklako. Ta pinagpapaagas ko tanakaptanak itagduduma asakit. Kat ado eleksyon tinaadal ko iti daytoy kapadasak. Kataging gangarudan titoy, tuy gayam mo, baldo. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script ko niti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Ipapaimot lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, God bless iti tunggal maysa. Hello manan, kada kayo amin, manipod kani Kabsat Paula, sana po na nagan tintay idrama ita. Ngamsak pa na, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ken makablaawan matan, Da Rodrigo Garcia, Daisy Garcia from Samantha Faith Garcia. From Muñoz West, Rojas Isabela. Ni Glide de la Cruz, ken ni Edwin Calago. Kastimanti ko na ni Kabsat Paula. Dear Manang Biyanang, ada kakaiso ng anak ko kat ada natalgad at trabaho na. Tunggalag sweldo siya ti pangtadan na iti sweldo na tawan pa'y mat ngamin asawa na. Nairwama kiti kastang estilo ti panagbiag mi iti anak ko. Isa na ikawaak iti imbaga na nga dan nobya na kat kayat nan ti mga asawa. Numabalin jak kayat takasanon ti sweldo na no adanton asawa na. Ta sigurado asanto na siya ti pangtadan na. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Talaga ka di adikan malapdan danay. Mga sawa ka na talaga. Ubing kapay mo't ititawon mo at renta. Ngamapay ay ang aganat ka mga asawa anak ko. Lumakaya ko ni tigas tatawin ko nanang. Kahit kumutun ti madan iti bugod ko a pamilya. Di kagsangit ananang. Mabalin mo pa'y nga ibabawi tinatulag na kasaryukin ni Emma. Agbabawi ka na anak ko. Apay adiyo kayat ang mga sawak nanang. Apay diyo kayat ti madan po ko. Kayat ko ngam saan pa'y ko mga ita. Sa anak pa'y anak kasagana anak ko. Di kay madanagan. Tanasimpet di agbalin amanugang yo. Nga ta. Ang mga no agin sisingput laang. Kan may sa istambay mag. Awan trabaho na. Jay kumangamin padam a professional at inaramaw. Anyamot day jay ngay. Online selling ti trabaho na nanang. Awan latamok dita. Kampay idilaang mata. Tapno mako na nga dapagsapulan na. Ngam kinapudno nagayam. Kat nagbasit ti maganganan siya na ijay. Nanang. Ay, uray di ka kumamangas asawa anak ko. Awan ka dwa kun ano mga asawa kan. Di kay ka di madanagan. Ta saan da kayo apanawan dito'y balay? Promise anak ko. Dito'y kayo nga agnaed iti agbalin nga asawa. Uy, nana. Promise. No kasta, ijayan balayo ti pagyanan ta, danay?
Apay, di mo kaya dito balay? Di ta kumapay panawan ni nanang, takaasimot Emma. Nagpakpakaasing amin adita panawan. So nga ijay pa'y balay ti pagnaudan ta. Wen ano iso? Si kati matungpal ta si kamat ti lalaki. No siya kakepas pasurtak langgang ka. Agyaman ak Emma, saan ka narigat akasarsarita? Wen danay, talaga akas ta tagasawa. Masapol nga agkasundo ta, tapno maiwasan ta taga pa. Wen Emma, kitagyaman ak, taman nakaawat ka nga asawa. Nay, agluluto kay magaya man nanang. Wan, tanagladaw kagayam nga gririing. Imbes nga ilutwam iti kanon na di anak ko. Saan mo? Ay, sorry nanang. Ngam, nasapa pa'y magkidi ah. Anya anasapa, lumawagan ni. Mabiit ti oras itan. Mala, aglisi ka dito. Taidadangak iti pagdigos di anak ko. Tapno saan amala daw ngagtrabaho. Ay, siya ko nanang. Ay saanen? Siya ko, tamangan no isuntukit dit isidsidir mo no kwa. Mala, ingka ituloy ti maturong. Tay siya ti mga sikaso iti anak ko, Emma. Saan ako na makaturong nanang? Aglabak lang arudan, ah? Jay kawas mo lang tilabaam. Talabaak to jay kawas ming agina. Agwalisak pa nga na nanang. Ay saanen? Siyakton ti agwalis no madamdama. Ingka kidi agtugaw ijay salas. Agbuya ka iti TV. Agsikawil ka. Amangan no kayat mo pa nga itimplaan ka iti gatas. Wano ka pem. Tapno ma-enjoy mo ti agbuya iti TV. Kayat mo, ah? Ha? Ay, ni. Saan mo to na nanang? Ato yan ti kape manak ko. Intimplaan kan. Kan inggawan kan iti kanum. Wan? Ay na, baybayaan nyo na ni Emma ti mga ramid kadagita nanang. Agina na kayo kitde. Baybay anak ka dila ang anak ko. Pagrebengag, kan pakaragsakak ti mang serbikan ka nga anak ko. Bayam ajay asawam ti aginan na. Tamadlaw mo't asaan ang nairuwam iti trabaho. Nairuwam ni Emma iti trabaho. Nagagutlay jay nanang. Basta di naklapdan ang mga sikasukan ka anak ko, wan? Pakaragsakak da ito, ingar aramida. Nay, an-anwam day talupot, Emma. Punasa man nagayay tawa nanang. Tanay nakataptapok mo tayo. Ay saan? Di mo pa kibiyangan dagijay. Siyakton timang punas ka dagijay. Anyalangan nga tiramidog dito balay nanang. Paritan dak mga gumura dito eh. Kasano nga matulungan kayaw? Ultima agwalis, di yung makaya nga agwalisak. Kanuragin naw, di da mapaginawan. Ingka ki di maturog. No di ka makaturog, ingka agsik kawil nga agbuyay ti TV. Bayam asyak ti mga sikaso ijay anak ko. Ta nakairuamak ti kasta. Ay uwang nga roda, makamu kayo nanang. Uray ka sa nutayat kong agtrabaho, di da mapagtrabahuan. Agungat kayo mag. Ay talagang agungutak no agpilit kang agtrabaho, Emma. Basta agtugaw ka laang. Alaom jay dakkel apayabyab, ta agpayabyab kang agtugaw. Agsenyorita ka laang dito'y balay, Emma. Nay, napayasan mo akadwa di asawam. Anagawid dito'y balay ngay anak ko. Wala ta, adda trabaho na. Awang mamarami di jay balay. Makaburing mo tagsiksik kawil lang ijay. Makabanog mo tagsik kawil lokwa. Anya, apay, magsiksik kawin lang, tararamida mi di balay na katungangam. Di ka tumulong iti trabaho ijay. Ket, saan mo ta kayat siya balayan yung agtrabaho ak tatang? Ultima ginaw, di na ipatrabaho kanyak. Kunana mga agsikawilak kanulang iji salas nga agbuya iti TV. Wano agsilpon kas jay. Anya, oh, imposible mo day na. Ay, naposible, tatang. Kaya na siguro diya balayan nyo, ah. Iso di nakpagtrabahuan. Naimposwan mo lang at atikas tingar aramidin na. Amangan mo no, tis-tistingan na ka lang. Ape kumatistingan na, pailang kasawa na kung diyan na. Amom lang nga ya, kay Naima.
Ore kas jay ti bagbagan ni abalayan ken ka. Agdisnodo ka latang agtrabaho. Tumulong kay ti trabaho ijay. Takababay, nagtugtugaw ka lang ijay. Di nangarog kaya ngagtrabaho akmat. Iliblibas kung tupit agwalis no laduma. Kaya nang ngamin di abalayan nyo tatang. Manmanutikas di katugangan. Lab na ti manugang na tapagsiksik kawilan na lang. Nay, Mari Paula. Si kamang magtagwalwalis dito parangan yon. Kalkalpas mo sa naglabay tay. Day, si kamot gayam Marigarda. Ay, wun man, tani. Awan mo't katulungak ang mga ramid kadagita. Anya, apay di manugang mo ngay, di nakatulungan. Awan am muna day di trabaho. Agboya iti TV kan ag cellphone laeng ti trabaho na ditoy. Na, apay ngay. Sadot ay di manugang mo kumaray. Ay, perme, super sadot. Iso siguro ti kasadutan kadagiti amin asadot. Ay, oo na yan. Kasi mangarod ni Dani nga anak mo no nakatumpong iti sadot nga asawa. Huwag nga rod mare. Iso asya kun ti mga aramid iti responsibilidad ko mati asawa na kunkwana. Kat no trabaho kamin mare. Agluto, aginaw, agdalos kan aglaba. Ay, madi ati kasta. Bagam adi manugang mo. Ay na, no adda panunot na. Uray saan abagaan. Agdisnudo at umulong. Ngam saan mat, boy-boyaan naklaang agtrab-trabaho. Anya? Kas ita, aday jay salas ngagboy-boy iti TV. Uray ing kasiripon mare. Nakasikawil ijay, nakarelax. Senyorita dito'y balay daya babae sika. Ay, no siyak takin manugang kunkwana saan ngagbalin ti kasta. Baybay aklatan, nasing petak ngamin akatugangan. Iso ajak apapaan di manugang ko, nga uray nakasadsadot. Ipagpagapok ijay anak ko, kumare. Dani anak ko, umay kamanganan. Ayan ti masidalanan. Ay na nagpaksiwak iti karpa ken bunog. Insursurda nga inlako itay dagita. Apaw, nag-imasay. Kahit ayan nga'y di manugang nyo. Umay tulatan numabisin. Nabsog pa'y siguro dayjay. Tanagado ti kinan na itay amais ken suman. Nagluto ak ngamin iti suman itay. Ket ado ti kinan na. Kastaya, ayun na. Apay nga adiyo pagtrabahon ni Emma dito'y balay. Baybayan nyo nga agtrabaho. Tapno aw matulungan na kayo. Ay na, jak kayat ti agsao, Dani. Taamangan numasair ti rignam. Ngam nadlaw ko ngamin, asaan an nairwam iti trabaho di asawam. Kaslasinsinan amin at trabaho na. Iso asyaklatan ti mga ramid kadagita. Kanadlaw ko, talaga nga dasad-sadot na anak ko. Ha? Mangan takit din. Mangan tulatan di asawam numabisin. Nagswildo kan danay. Naibusan ti karga ti Rafe. On bakit? Mabit lang. Mabit lang, Dani. Siyak ti pang tidam iti sweldo manak ko. Ha? Yag mo da ita. Amo mema. Siyak ti mga aramid iti pagrubungam kas asawa. Siyak ti mga asikaso kini Dani. Siyak amin. Ultimo brief na. Siyak ti mga lablaba. Iso asyak nga ro ti adaan karbungan amang igem wano pang tadan na iti sweldo na. Nanang, agudwa kayo lang kini Emma iti suldok. Ay saan? Siyak laang ti pangirimitam iti sweldom Dani. No asino tagrigrigat ang mga asikasukan ka, iso ti pangtadam iti sweldom. Ha? Siyak ton tagpalingke, taamok dagiti gatgata nga kanak ko. Tano ni Emma, ang mga nudi na maibudget ang naimbag ti kwarta. Madlaw ngamin agastadura. Ha? Kentap no ibagakan ka anya, Emma. Idi barupay to'y anak ko. Talaga asyak ti para igam iti sweldo na. Iso apang nga asim, tadi mo pilitan ni Dani amang tad iti kwartakan ka. Ha? Apay nga yakas dyan mo tanti bagbagan ni nanang danay. Ala, paspasin siya amnat ako man ni Nanang. Di mo ko matutupan. Tapnusan kayong agapa.
Habang bumaybayag ta ditoy, iniinot mo ta na makitkitak. Nguno mamamwak tagpay sungaw gali ni nanang mo. Plastik magayam. Ingrata pay. Ha? Kundi ati pa kanyak no kasi ngagtrabaho ak diti balay. Gaya man da sa balay plano na. Kat si kamay, apay nga ngayon mo amin nga swildom kang kuana. Alala. Sana bali. Ano sumarunong agsuldo ak manan? Bingayak to na sigod ti sweldo. Tapag bingayan nun to. Syakit di ko matinumero una pang tadamit ti swildom tasyak ti asawam. Apay nga makising-singit mo di inam. Ala, bayam takasaritak to ni Nanang Emma. Apay akasta ka itanda ni. Saan ka mo't asigod akasta Awan mo't apulos reklamo, nuited mo kanyak iditi sweldom. Nanang, Apay, sugsugsugan na kanya asawam. Manipod ng asawa ka, kasta ka mo't tan. Nanang, sa bali idi baruak, sa bali itan. Adan asawak, isorumbang la ati asawak, ti bangigam iti swildok. Apay, iso ayati mga aramid iti pagrebengan na kas asawam. Saan mo ta? Siyak amin ti agluto. Aginaw, mangisagana iti kanam. Pagdigos mo, pagsukatam, kanamin nun. Iso asyak nga rod ati rumbang apang tedam iti sweldo manak ko. Nanang, Papanawam lang ti asawam do kasta ti ugali na. Re-rebok lang day ta babae iti relasyon tanga agina. ibaga medyo asawam, talumasin kayo lang iti pagnadan anak ko. Narigat ti kasta, ada makibibang ka na kayong ag-asawa. Nagmadingarot ti ugali tayo nga balayan nyo. Isu magayam nga pili na trabahuan dagiti trabaho kay Jay. Agpakitang gilas gayam ko nila kay ikaw. Tapno iso ti pang tadan ni Dani iti sweldo na. Bolok nga style. Padasim lat nga isingasing kinidani timbagak. Masaya-saya at nulumasin kayo niti pagnadan. Tapno maramid yu ti kakayat yaw. Narigat luwag na kabalayo aman nakibiyang anak ko. Talaga gayam anapat-patag day ta nga asawam ngam siya nga inam. Agasam day ta. Panawan nagpay gayaman ka pwede day ta babae. Masaya-saya at nulumasin kami. Tapno ang mumi, ti addaken awan kada kami nanang. Kasano ak nga rudan no panawan dakon. Di kay madanagan, taykan kayo iti pangrugyan nyo. Ag-business kayo. Makamu kayo na niya business ti kayo arugyan. Tapno at na pangalaan nyo iti pagbiagyo. Anya, Kundi kay madanagan. Ta, kanayo nagtutimang sarong karkada kayo diti balay. sige nga ruda. Manuaya titid mo apagpuunak. Nayunam nga ruda, tama nga no agkurang. Una nang. Anyat plano yung business aya. Kwa, uray sari-sari isturlatan Ken aglako ak iti agdudumaan ateng. Prutas ken ikan kas kada karne. Mayat dito'y sango ti balay, tadaalan dito'y. Ken ado ti lumabas. Ado lakit di ti gumatang. Sige, matumpal ti kayat yaw nanang. Hay, nagpintas kan Paula? Ha? Ay sus! Apay apaw lakon ko ng matlatan kanyak si Caprimo. Woy, tanabayagan nga agayatakin ka Paula. Ha? Agtal na ka man. Di nakpaglulukwan si Caprimo. Saan man? Inlimod ko ti panagayat ko king ka Paula. Agtal na ka man. Labas-labasan nakla idi. Di naktupay pampansinan idi. Sa itataad dan istor ko apag tagilakwa. Saka kundi aram kanyak. Daytoy samot istor ko ti almanang primo. Eh, saan mo ta? Nagalas mo ti pagkitkita am kanya akong Paula. Basta, agayatakin ka. Sapay ko nga, tadatipan na ka ikarik di tapusom. Please, love me too, Paula. Danay, nadamag maun. Tay, Di maipapan ka ni nanang ka ni prima kalugaran nyo. ha? Apay ni Primo Emma. Agar-aram sa kano ka ni nanang. Katkasla ko nada nga inaklom kano ni nanang ka agab-kabalaydan. Anya? Kat isuda kano tagbambantay di istor ni nanang. Anya? Ni. Kasano ko maana pasamak ti kasta? Posible.
Kasla jackpot siya natutupan ni primo ni nanang. Ingkan to damagan anog pa iso. Tapno mapanagam tagwarwara sa damag. Baybay andak iti kayat ko nga aramiden, Dani. Kasapulak ti kadkadwa, tapinanawan dak nga ruden. Iso nga inaklon ko ni primo. Nanang, sigurado kayo nga ayatan na kayo ni primo. Wan, inaram na nga rod no di na kay ayatan. Hala, makamu kayo nga rod nanang. Ngamsapay ko ma, tag na nayon ti kinaragsak yo. Sapay ko ma, tadin tagbalbaliw ni primo. Nasingpet ko mga rod akanayon kada kayo nanang. Dahito lang ti kita ti store mo itangal daw, Paula. Una, tabasit mo ti customer ita. Sapay ka sa pulak ti kwarta, Paula. Kunak no adda maitid mo kanya. Ha? Apay no, inka dumawat ijanak mo. Awan pa'y mo't anak da. Iso asigurado nga da kwartada. Sige nga rod. Mano ayati ka sa pulang primo. 5,000. Nung naawan, uray 2,000 mo isaw. Palayunin yun ti dumawat iti kwarta nanang. At datintad ko apagbiyagan nyo. Apay, pangipipanan nyo iti birok ti istoryo. Manumot la ti birok na ngay anak ko. Basit. Umanay no saan kayo anangalay ti sabali apakanan nyo. Ha? Imbes na makatulong ko man ni primo kada kayo. Saan? Tana inayon mo't apakpakanan nyo. Ison samatan ti papapanan ti dawdawatan nyo akwartan hanang. Ay saan mo't Lading itag, ngamawan maitad ko. Nagbalin ka nga minan nga imot. Manipod na nga asawa ka. Imutak no imutak, ngam pasensya kayo. Nadda maitad ko, pagyamanan nyo. Ngam no awan, pasensya kayo nanang. Anya? No kasta? Saan ka nakadawat iti kwarta? Saan? Tawan ka no kwartada. Nagartista ka kuma. Imbagam apagpa-check up mo. Imbagam kuma masakit ka. Saanan? Mabain akon nga agkarasubli ijay balay da primo. No kastamot lang. Agsinatan. Ha? Awang gayam maisuportam kanyak. Di agsinatan. Anya pilaga pong agdinatangay. Ay, talaga arumwaran ti kinapod no primo. Akwarta laang ti kinayat mo kanya. No may karimlakid di masuportara maamin ang kasapulak. Sige. Saan ka sinaan, Paula? Sinaanak no sinaanak, primo. Naumaakmatan kan ka. Tunggalagsaw ka, kwarta. Apay, anyat pagkunkunam kanyak, agubog iti kwarta. Ega, agsinatang aruda na. Wan, sa anak ang mabutang. Pumanaw ka nga rudan. Kat ibatim dagiti ginatgatang ko at chinilas, pantalon kan t-shirt mo. Kan uray ta kalugong mo, ibatim. Uray kukwa mon tabrip mo. Ala, agawid kan. Pinapanaw ko nga rod ni primo tanauma akon iti ugali na. Nawan may tad ko akwarta kan kwa na apaan na. Katag kakasakita sarita ti sawsawang na kanya. Impamaysak ti panangasikaso iti sari-sari store ko. Katison ti pagtataudan ti pagbibiyag ko tamabainak metten nga masidag iti anak ko. Aklo na ka nagbalinak apadagsan idi iti anak ko. Gapoy ti panang pupuwersaken kwa na idi amang tadi ti kwarta kanya. Ngamitan na amiriskon dagijay abidot ko. Kat nagbalbaliwakon. Lakastan, pigayem mo, Paula. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos, para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. Ni Apo Diyos timang tarabay iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagaya, manipod ka ni Kabsat Elvira sa napunwanagan tintay drama, amang nga ganyo ita. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Dear Manang Biyanang, agpada kami iti inak nga dama ambisyosa na. Narigat lang amin ti panagbiag mi. Awan balay mi, iso nga gababang kamilaan.
Panaglakoy ti palaman ti pagsapulak idi balasa nga. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Naibagam kanin kin ni Hilda tibilin ko, Noel, alpasen si Rantaw. Tinawaga kita. Nasaya at ngaroon mo kasta. Ha, mabit man lang, Noel. Apay ka, Tisag. Isartang mo matilugan. Unsan, nakitam di balasang analabsan ta. Ha? Unsan, apay ka, Tay. Kaya't ko amam mo no asino dahi dya babae. Mabit lang nga ron, sir. Tayak tras ko tilugan. Ano ti matay dayaw anagan mo, miss? Elvira tinagan ko, sir. Sa dino ti papalam, Elvira. Ay, kwa, ag-awid akon. Sa dino ti pagawidam aya. Ita lang, sir. Lumugan ka, ta itulod da ka. Ha? Ay, haanan? Kababain mat kada kayo. Isupay kidi nga pakataktakan nyo. Lumugan ka kiditan eh, nakapudpudot. Narigat ti mahit stroke. Da kami ti makaammo amang itulod ken ka. Basta itudum, no sa dino ti balayo ditoy. Ditoy matgayam ti balayo. Uwan, sir. Ay, sumrak kayo at kape kayo, pay. Ang mga nuada agunget. Ninanang ko lang ti kadwak ito, sir. Lukas ta, awan pa'y nobyo, wano asawam. Awan, pay, sir. Nasayaat nga ron lukas ta. Ay, sumrak kayo nga ron, pay, at kape kayo. Saanan? Alda nga minapatagalakad ko ita. Entun maminsan tulangan. Sige nga, Rod. Agya manak manan iti panang ituludyo kanyak niya. Asino, dyan ang ituludkan ka, anak ko. Sir Anton, matinangag ko nga nagan na. Diyan awag di driver. Nagpigkat mo, ti panangkita na kan ka, anak ko. Kurso na na kan sama. Tila ibagbagayo manan. Katuan mo, kan madlaw abak ng dayjay. Ay sos, di mon paluspusan no agaram kan ka. Bak nang angam lakay mat. Uray lakay no baknang. Anya ngay, inala na ka di ti numero ti cellphone mo. Haan mat nanang. Ay, sayang. Kasanungay amaaram na ka, no awan mo't gayang pangkuntakan na kan ka. Isagaram tilugan, Noel. At napataga papananta. Ha? Sa dino, sir? Iti ayan de Elvira. Kursunadak na dya balasang. Kaya't kung armang, dumagas ta iti mol, hinton madamdama, tagumatangak iti pasarabok kinkwara. Naimbag nga oras mo, Elvira, at iti pasarabok ken ka. Ala, da kayo matgayam, sir. Sumrak kayo, Agyaman ak, Elvira. Nakaumay kayo, mat. Diretsahan kan, Elvira. Agayatak ngamin kan ka. Damo pa'y lapan nakakita kan ka. Kat nakarik na akong itinagpaiduma para kan ka. Ay ayatan ka. Duwala ang alawas tinapalabas manipod nag-amam mo tayo, sir. Saan ka ngamin amapunas iti panunot ko? Iso ang nagdesisyon nga umay dito balayo. Ha? Kat sapay ko ma, tadapan nakaikarikin ka, Elvira. Makatawanan nga agdatdaton ni Anton ken ka, anak ko. Anya ti planom aya. Ay, idi pa lang nga ibagbagak kanya na nga isardang nanti ag-aram kanyak. Ngam nagtangkan matya ulo na. Ammo manak ko. Di ka marigatan nga agtrabaho. No dayjay nga Anton ti pakiasawaam. Hanak matla nga maikasar ni Anton. Tahan pa'y nga anal dya kasar da iti asawa na. Di uray di na kaikalaysa. Tinapataag kat mairanod ka iti kwarta na. Anyan to langan nga ti panunutan dagiti tattao. Ibagadan to na nga rupat kwarta. Ay na anak ko, bye-bye am ti sawon ti tao.
Agpanunot ka. Daytan ti solusyon ti parikot ta. Di mo ko masayangan ti gundaway adimtengken ka. Ala, anak ko, aklo namon. Makitan tulad tananang. Agyaman na, Elvira. Inaklon nakmutlaangan. Ay, ayatun ka unay. Ay, nini, ala, anak nga ara ko pan kababain ka dagiti aglablabas. Ay, pasensya kan. Maragsakan ak ngamin. Itata inaklon lakon. Mabalin ka din. Nga agnaid kan ijay balay. Isardeng mumutin ti panaglakom iti palaman. Hanmat nga mabalin nga panawak ni nanang ko. O di kuyog mo ni nanang mo. Ay, mabalin aya. Wen, awan ti parikot kanyak. Agnaid kayo nga ginay ijay balay ko. Jak impagarup ang mga asawa manen ni Sir Anton. Napintas mo nga may dyan Elvira manang Hilda. Napimpintas ngam tiim mo na nga asawa ni Sir Anton? Uy, napudpudaw daw dyan. Amangan mo't no napudaw lang. Makitam daw, no umayda dito. Agnaid da kanumot iti mansyon ni Sir. Anya, San ka di na ibaga ni Sir Ginga? awan mo't nadakdakamat ni Sir Kanyak, Noel. Ama no ibaganan to mo laging kain to madamdama. Dakkel launay ti balay tinubyo, manak ko. Nakitam ka di dyan silid mo, nanang. Wan, ay na. Naglawa. Adda pa'y gayang babaunan na. Kunak tumot kan ka, anak ko. Awan pagbabawyaham no aklunum ni Anton. Mairanod ka iti kwartana. Kat oray mat si ka, nanang. May ranot ka mat lang. Ay, wala. Tapno mapadasak mo't ti agbyag akasladon niya. Sakbay amatayak. Oh. Otoy, Elvira. Kwartam. Ni, nagadon nga dito nga kwarta. Agpasalon kayo kininanang mo. Ag-shopping kayo. Mangan kayo, Jerwar. Agindoy kayo mo ta. Tapno saan kay amaboring dito'y balay. Sige nga, Rod. Agpasalon kami man kanina ng inton bigat. Thank you, Anya, Anton. Awan terumba nga pagyamanam. Tagasawatan. Kat saan lasi ka ti suportara. Agraman tinam. Kasta ti panagayat ko king ka Elvira. Agyaman nga talaga, Anton. Wow! Bagbagay mo matlaw na data kulay ti buhok mo, nanang. Agpaisaw. Wan nga, Rod. Aglang lang nga kayo matan nga teenager. Uray si kamot, anak ko. Bagay mo ti unat abuok mo. Ad-adda apimintas ka. Sa dino nga, Rod nga te, sumarono nga papanan tayo. Ado pa'y matikwarta kay Toy. Ag-shopping ta. Kalpasan na, mangan ta itinginginaon a restaurant. Amoy ho ayam matag-order iti kasta. Nalakalaang dahita. Siyakti makaamo. Sige nga, Rod. Gastosan tayo kay titiintad ni Anton nga kwarta. Wala, intad na garon. Dumawat kan tuki di kan kwa na numaibos anak ko. Ado ti kwarta na ijay. Ay, makabanog tag-shopping. Kayat mo ti Diyos, nanang. Ay, un man. Manang Hilda! Umaya ka man pa itoy! Apay ka di, madam. Mayat matlaang ti maawagan iti madam, anak ka. Uy, tangiwatiw. Ni sir mo, ada ka di? Adda meeting da ijay opisina da, madam. Ay, kastaya. Adda ka di iparamid yo, madam. Yala anda kami man iti Diyos. Day tanaang. Wan, paspasam niya. Ay, tay man nalami isti iserve mo, Hilda. Una na. Sa dinutin na panan ni Elvira nanang. Adda ka numapan nagatangan ijay sentro, Anton. Nagpakuyog kin ni Noel a driver. Kanayon mo tantiro ruwarda gityanwa. Di da payagpakada kanyak. Nakaturog ka kanungamin. Di da kayat ama disturbo ka.
Basta makaturugak, gundawayan na magtirumwar. Adda pa panantain ton madamdamana nang Sa dino. mapanta makisugal. Ay, bak nang tamutin anak ko. Mami man matiyawag mo kanyak. Ha? Sige mami. Kasta, may mayat no mami tiyawag mo kanyak. Anya nga oras nga agrubwat tangay. Inton madamdaman, mami. No makapalpata. Okay, maturog ak pa'y nga rod. Ibagam iti babaunan, tainawan nan tinanganan ta. Manang Hilda! Apay ka di, ma'am. Umay morno sa nandato nanganan me. Nalpas kami nga nangan. Sa dito tinagapan nyo kininanang mo ita, Elvira. Ay kwa, itala ang karo ba, Anton? Ibagam tipod no kanya. Dakla kwarta ti mapukpukaw. Ay, pasensya ka na. Kinisayak ngamin ti kwarta iti drawer mo. Nagusosaram iti kwarta aya. Kurangam pa'y lakad iti itid kukin ka. Kwa, pinadas mila ang ti nagsugal kay ninanang ko. Anya, Pasensya ka na, Anton. di kay kumagsayang iti kwarta. Ngamin, saan nga itagnanayong kat napigsa ti negosyo? Naimbag ko manumakan lang ti pangigatangan nyo. Wen, Anton, hanan nga maulit dayjay. Anya timbaga ni Anton kun ka anak ko. Nagungot ka de. Haan matkit di, mami. Basta ko na nga isardang takanon ta agsugal. Na, isungarod mo tiliw-liw ata. Ni, apa nga bigla nga maulawak matanan. Ni, apa yan? Agan ano ka anak ko? Tsaka mo, kan makabakbak warak matan. Ay, apay ngay. Wano, masikog ka. Hangko nga mo, mami. Ngam, hanak kami nga nagbinulan. Anya, maala, agida ka pailaan. Taibaon ko ni Hilda gumatang iti pregnancy test. Ang mga nuadan na po ko, kanak ko. Anya nga iti resulta ti pregnancy test mo, anak ko. Positive ka de. Uwan, mami. Ay, wow! Adamot lang ang tiyanak yukin ni Anton. Ay, mami. Oh, apay kasta ti reaksyon mo. Kaslasan ka naragsak. Di ka di maragsakan. Tamaadaan kayon tunkin ni Anton iti anak. Kat kasaanon ngay no. Hoy! Ibagam kit din adagos ken Anton ti may papan iti sikug mo. Sigurado ang maragsakan dayjay. Wano saan? Siya kong ti mangibagakan kwa na. Masikugan ni Elvira, Anton. Anya, kasano na pasamak na ita? Ne, apay kasta ti reaksyon mo, Anton. Apay, saan ka maragsakan? Tadanton anak yo ken ni Elvira. Ne, napauli magkamag. Kuyugan tayong to ti anak yo. Gagpa-check upin ton bigat. Tapno makasigurado tayo. Wan, Anton. Purnugayam, pamasikog ka, Elvira. Uwan, Anton. Adanton anak ta. Ay, ala, agawid tayon. Sumaruno kayon to ni Jakotche. Ni, Na, apay ngay akas jay ti jarje asawa manak ko. Kaslasaan mo't anaragsa. hangko nga amo Ngam, kas jay siguro mati itsura na ano naragsak. Baka baliktad. Anton, hane. Apay ngay nga naululi makamatan. Hangka nga matagtagari manipod na amo ang mga masikugak. Ang kapayan nga makisango kanya may ngamangan. Mala, maturog tan. Bayat kundaginan na.
Ada ka di basol ko kanyam, Anton? Maturog tan, kunak, tarabiin. Sir Anton, nakaululi kayo man nandito'y terasa. Anyat pampanunutin nyo. Madlaw ngamin anaunag ti pampanunutin nyo. Ay, hindi ako mapagsusuro. Di mapampanunot ko, Hilda. Diyo kumakunaan aman nakibiyangak launay, sir. Ngam, ti ka di may papan iti panagsikog ni Ma'am Elvira ti pampanunutin nyo. Amok ngamin ti sitwasyon nyo, sir. Tanaibagayon kada kami kin ni Noel a driver. Ti may papan iti kinabaog yung. Maburbur siya na, Hilda. Kasanuan na pasamak ti kasjay. Kasanuan nagsikog ni Elvira. Kat mano a doktor, tinangibaga sa anak a makaputot. Sir, Sa anak a makaputot. Iso a pinanawan nak iday ti asawak. kasari tayo lang ni Ma'am Elvira, ah. Kumprontarin nyo. Tapno malawlawagan ti panunot yo, sir. Oo. Apay, yan aramid ni Elvira, ti kastoy kanyak. Lopay alino ko na. Kat, anya ngay ti plano yo ita, sir. Diyak pa'y napapanahon ni Elvira dito'y balay. Urayag, ang makapasngay sa kaaktuag desisyon. Lalaki timpas ngay mo, anak ko. Uwan nga ron, nanang. Ay, awan ka di pa ni Anton. Awan pa'y mag. Diyak amo no umay. Mas daawak iti dayjay nga Antong. Kaslasaan mo't anaragsak anaadaan iti putot. Elvira? Ay, nakapasngay ka mag-ayam ay. Ay, imbag man tayo maka, Noel. Kita am ni baby, oh. Naglok, nagwapo. Ha? Unya raw. Ay, nakayayat. Noel, di mo lang nakita ni Sir mo nga Anton. Di na imbaga no umay dita, uy. Kuha na. Masalot ka no, marumar. Iso asyak ti binaon na dito. Anya, ay unay mo't tanday di a tao. Saan samot nga excited amang kita iti anak na. Mabaling ka din nga ubaan ni Bibi. Ay na, makauba akong jo. Ne, apay nga ubaam. Amom ayat ti manguba iti ubeng si Kanuel. Apay akasla excited ka amang uba iti apo ko. Bye-bye anyo laang nanang. Mailiw ngamin ni Noel iti baby. Bayat ti panagdakkel ti ubeng, Elvira. Makitan, no asino a talaga ti kaing ingas na. Ha? Ay, una. Kayang ingas mo niya. Kaing ingas ni Noel a driver. Ha? Uy, anya ka din data nga ibagbagam, Anton. Mapagsisilpo kon ti amin, Elvira. Kanayon ti panagkuyog juide. Tunggal maturugak no kasjay nga daak dito'y balay. Ngundawayan nyo ti rumwar iti driver. Saan lanam na minsan. Namidwakan na mitlo. Namin ado adaras. Ni, ako agpakpakuyugak lang. Ay, di ka nagkalintigan, Elvira. Awan pa managnag ko nga da relasyon nyo. Ngam napigsa ti atap ko. Nabayagan ang nagparik na kanyak na ita. Kantap mo ibagakan ka sa anak ang makaputot. Iso pinanawan nak iti asawak. Tadyak may payan iti anak. Kat saan la may sa doktor tinakadoktal iti na ita. Iso ibagam tagpaiso kanyak, Elvira. Asilo ti amati impas ngay mo. Si kamot na talaga, Anton. Aklunam ti kinapudnaw. Unlaw, ipadiin itis tayo ti ubeng. Ha?
Agsaga na kayo. Ibagam kin ni Noel. Na ikuyog tayo ang mapanagpa-DNA test. Sorry, sir. May anak. Pakawanin nak ko, ma. Ngam saanin ang masapol nga agpadiin itest tayo. Aklo na kung tagpaiso sana. May ko. Traitor kayo ng agpadpada. Awan utang nyo na yung pag-anakam. Ala, ang impake kayo. Kat pumanaw kayo dito balay ko. Itamat lang. Daytoy ti balay mo, Noel. Una na. Nagbasit mo. Kalkalapaw pa'y. Anya mo daytoy. Awan mo't flooring to'y kalapaw mo. Dagamot to'y flooring mo. Isumula ti kabalak na. Anusan tayo na. May mayatin ti kastoy. Ngumti agabang kayo malain. Nangina ti abang itan. Ay, si ka nga main, Elvira. Tilay nararamid mo nga main. Mayat lang arudan ti biyag mo iti sidong ni Anton. Ngam imampang kapay lang amin. Uray kumanubak nang tinangiso katam ken ni Anton. Padamot ang mamirmiraot. Ay na, adda itan. Aklunan tayo ka din ti kinapudno. Kanuray ta, ag iniinayat kami kanin Noel. Ay na, jakla amon. Ay, awanon. Agbisin tayo no kastoy laang. Agsapulak man iti pagtrabawak, nana. Hay, jak kabuti sawag. Jak makaanos iti kastoy apagnaudan. Ay no, ma-stress ak. No, pitado. Kunak man wag sa pool ka iti pagtrabahoam. Ay, Ngam arak sa matimapan mo si Napul manan. Abay nga nabarta ka manan. Kasamlatan nga kan kanayon. ang liw-liwag lang. Iti parekot, bakit? Inawis ng mga men. Hindi kumparek. So, sana natulaw. Ijay lakad kong agsapol iti trabaho. Anya? Hindi ka gungot. Ay talagang matman. Ay na, may ibusan di bagas tayo. Awan isa ang tayon. Ngam awan pa lang ti trabaho. Uwan ka di. Di ka mandanagan. Siyak na makamu ko da kayo. Siyak ti makaamo kun kunam. Di tamat arak tin into naram. Reklamo ka mo da reklamo. Ano kaya mo, di siya nagsapol ito yung pagtrabuham. Kasi kailangan timanggan. Ora dyan Ibaga, tagsapol mo dito yung pagtrabuhan na. Abay, kaputa ba kita saan ang nagtrabaho? Naglalayingan yun ngay! Ha?